degemermat deoc'h e foueterien evit devez diwea an enta der broioù balt. Kroget eo an aventur e riga gant pevar skipail. Goude pem devez o striva gant an prouadennoù a bep seurt, a goude be a treuzet lerc'hioù bravar broioù balt, ne jom bremañ nemet daou skipail en aventur. Eus un tu ar vuezourien, Ewen hag Angelina, hag un tual an diougen labourerez steren a vero. Ken de c'hellarit an aventur, gourfen warc'hoaz a enep Ewen hag Angelina. Priente d'an meuz evit ar gourfen un amprouadenn dreist ordinal e stredoukoz Tallinn. Gant piv ez a war maout, ze vo gwezet fenoz. Neuze der d'annonz an erue de park Tano. Tohosiku. Tohosikaoui. Sakanou. Tohosikanou. 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 Ne oa den tro-dro. Pomp, nem lavare domp, force penoz ae vo diez kavout un den evit goulenn bod. Nizaio en un tikoat e krez a len. Seren, Vero, un dramenak de lava? Poent da gousket? Ouais, Vero. Ae o re de chui an devez. Ok, bon ken ar c'hoaz. Coucou ça. Warc'hoaz o gweler. Non, ya. Iskize, be an devez diwea oae irebe da arzoun, bidon. C'hoant an oa, mais Mais fait ben ket kredet. fin, ben varc'hoaz e chu, quoi. Ben fenoz. Mais fenoz. Fenoz. Dezo iskiz. Vel just, se chom startigen gant eon bete kantrer. Chomara un devez ret etapou plus jadur. A kaspeptra, quoi. Ae, rezi veza vid mont vargil. Ar pal zo gounit. Ar pal zo gounit o tapou plus jadur. Ar c'hoant zo amañ. Ar startigen zo amañ. Ouais, startigen ya. Man di weskar n'in kedam, Ya. Reo vero n'in ket ken ebeut. Erue d'amañ mon ariomp bete gantrer ya. Emañ amañ e roumou evit devez divea a c'hoari. Gant piv eo ar maout etre steren a vero hag Ewen hag Angelina, ze ne ouier ket c'hoaz. Ul ler souezus tre eo roumou. E fin ar bloavechou tregont e voe savet ur men gleuz men raz. E pad mare an un vanniez soviedel beteg 1900 a pevarugen e voe implijet priz an idi an toull bach e kichen d'ober al labour. Pa voe pa ouezet pompa an dour e voe beuzet buan ar men gleuz gant an dour din an douar. Ar pez a groaz al len. Serret e voe an toull bach derou ar bloavechou daou vil. Kalsiol lor eo a l'er bremañ, pas eo deut da veur park du di. Diom dat kavout ar foueterien. Salut dior foueterien, mat ar jeu? Ya. Mat ar jeu. An devez divea aerio, ar gourfen eo. Fenoz, e vo gwezet, gant piv e yelo ar maout, evit unnek vet koulzat foueterien. An amprouadenn genta a grogo amañ e roumou. Ur chiptex, ur voest enkodet, hag ur golo lizer gant titourou e barz, evit digeri ar voest, a c'hortozoc'h an or, var an drezen e kichen al len. Madeo, Ouais, Matre. tapid o zeier foueterien. Prestor da gregi barz? Ya. Unan, daou, tri, berdei!
gael groaz eo a zo gemenaden. Red evo d'ar foueterien trei e brezonek pep ger. Met, rankout a rin goulen d'un den disavel evit pepini. Valgue, bezonus gerucroaz, valgue, liev, auk, kivi, meri, karja. Ok, mon maman. Ah, bezosé. Excuse me, do you speak English and Estonian? Yeah? What does valgue mean? White. White? Okay, Gwen. Gwen. Scrivaris? Yeah. Excuse me, do you speak also Estonian and English? What does leave mean? Leave. Sand. Sand, trees. T-R-A-E-Z. We have to translate. One of the... White. White. Okay, white. Thank you. Hello? 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 We are playing a game. We have to translate a word. Yeah. So, Which one would you prefer? prefer to go here or what? No, this one. So. Excuse me, do you speak English and Estonian? A little bit? Well, What does auk? auk. It's like a hole. Hole? Somewhere. Hole? And tool, T-O-U. Wait. So well, Thank you. and what does kiwi mean? It's a stone. A stone? Main. Okay, Ozzy. Thank you. Actually, we are from Finland, so we aren't Estonian. Okay. So I think you need to You find don't understand? Yes, I understand this one because Okay. I guess this is same in Finnish. It's ocean. Ocean? Ocean. If this is Finnish, it's ocean. 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 No, ocean's a little ocean. Len. Maybe. Sand. Is leave the first. Leave. Sand. Trees. Career, it's quarry. Quarry. Yeah. So a career. Quarry, like like we are now in a quarry. Q-U-A-R-R-I. Buan ezag an ar foueterien evit leuniar gael groaz. Ar pez a zo, mankout a ra gael ger divea. Red evo deo be a fin. Rag a respon a zo e roumou. Peo roumou an o armen gleuz e l'erme momp. Erumou. Erumi. Erum. Ma. Bewa, ja. Bewa, Vwist... Burzudus. Vwist burzudus. Cryptesk. Tekst. Hiptekst. Bewa cryptesk. Hiptekst. Kavet on eus hiptesk da zegeri? Non. Hiptesks. Kavelonez. Hiptekst. Cryptesk. Menglu. 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 M-E-N. Gunen on eus bet vitrei ar ger menglus. Career. Puis ar l'arrière vediom career. Komprenet no menglus ar ger, men etre men eket. Erumi. Erume. Klask. Pep. Okay, thank you. Okay, thank you. Ketrawa? Ah, Wallen. Nastim. Un chito plénière bete Kaila, Eno et Klaskor à Riri et Kishen en Ilis. We have to find this word. It's quarry. Q-U-A-R-R. In English? Yeah, quarry. In English, yeah. Quarry. Prison. No, quarry is like old mine. Toolbar. Mais c'est une qui est place à là. Non, quasi. Ah merde. Sur or, bicheke men gleuz e l'air tout le bar. Non, mais yaket. Les glotket. Kaila. Thank you. Scusi. Magdagoris. Pelerman en Roumou. Pitski.
Automobil vraiment. Kayla, Nikizi. Kayla Geo. Et Kayla et rangmont ar fouterien. Gerik, 10.000 années a denni. Gant eskol, e reizen sevinadurel, e zigar, e ziesquat, hag e ilis. A Nepel, e feups Aze, e kavin daou garo a dreistol, de pagemenaden. Ok. Zero da Genre, buenas. warok betek penta. Erede kaout an evis. Erumi. Classe 40? Ouais, classe. Alors. Ouais, classe, il faut juste. Alors, vas-y. Putain, on est que dans le trait. Oh, Tigor. Ensuite, au plénière, bete Kayla, Eno et Casseur à Kirvi et Kishen en Ilis Rival. Et Kayla et Yom. Then you are on Kuma. The church? I would say let's go to the city center and then... Qu'est-ce sûr d'avance. Et on est ici. You can go straight. Okay, but I'm changing it this way. We will have to the woman here. Yeah. Yeah, you ready jump this kinda though. Can you go on the right park? Yes. Drive right and you see church. Okay. Thank you very much. Hello? The church, please! The church! The church, please! Ah, vas-y, direct. Ah, ok, straight on. Thank you, Laurie. Ok, repérez tes vite. Craigie. Ska vi dra på Cornelis? Spelar jag mage menar den? Ska vi dra en moment. Lise. Tigor? Parce que c'est. Qui embrasse? Rigoulen. Azé! Putain! Bien Azé, là! Varzu Tallinn et rangmont ar fouterien. Pa voe dalret ar c'hoario Olympique e Moscou e 1900 va rugen e voe divizet dechel an amproadennoù bagerez Amman et Tallinn. D'ar poenze e be save d'ar zavadur pompaduzman, laket da balez ar zevenadur hag ar sport. Abaoe eo koezet en e boul, rag neo bet kavet den evit renevesi a l'er. Et daouvil nantek et de Christopher Nolan da drei e film skiant fantasy Tenet. Amman eo e penuela lin a haid e Tallinn e c'hortozon ar foueterien. Piou a erioù da genta, ze ouier ket c'hoaz. Qui embrasse? Rigoulen. Ur skoden gant ur zavadur futuriste quoi. Ouais, zeo un pezmel savadur. Ur skoden Just ur a skoden. mat pelzo. Sorry? Sorry, excuse me. Do you know this place? Is in Tallinn or Okay. okay? See on see Linnahall või? linnahall, jah. Linnahall. Linnahall. Okay, yeah. Thank you. Could you show us on your phone where it is from here? The way. Google Maps. Could you drive us maybe just here
Like For us to reach high. Ah, ok. Agarpon eus laret kasarin ar c'honor betek. Des kilomètres de Pelor, là on va la bourre. You speak English? Yeah, okay. Yes. We have to find this place. Do you know this place? Where it would be? This is the Tallinn. Tallinn. In Tallinn? Tallinn. Okay. Where in Tallinn? This is the Linnahall. Linnahall? Yeah, this is the where is the ships? Ships, okay. And Tallinn Is it's there? that right? Okay. Thank you. Nem lansedom pe evit 3 ribismeud neue varzu Tallinn neue. Mais var on en mal ma out là, évidemment, da Tallinn. Bah ouais, Arpez et son jambe. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Please, 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 please. Gortoze don eus pelik a war. Yes, 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 yes. Ah bah, pévar, y a pas plaît, hein. Ok. You going to Tallinn? Yes. Yes. How was that? Actually, I'm going to the port right now. Really? This one? Yes. And have you got 3 places? Yeah. Yes. Amazing. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, bye. On a rafetérien. Yeah. Veroz terren digimermad et Tallinn. Petaz onj dior neue, peseur renk emaoc'h. Pas da gentor. Yeah, dam. Mestra. Ar mehet a war c'hoaz ar mangleu pas met kuit. Yeah. O lizer a war amant c'hoaz. Pour ne taper da lizer hag a he ebe flour. Pour spegem el Don't an worry, just. Rudor a regenta. Gouhemenu dior. Vous êtes gouzou d'arit et peseur renk emaoc'h. Bah, tu veux, hein. Irvedor da zivea. Ya. Met neket echu an devez. Yeah. Rede kenderel da gregi bars. Kenavo bremaik. Kenavo. Ken bremaik. C'hwer poen a zoet gant Angelina hag Ewen. A 3 foen gant Vero a steren. An eus e fouterien, penans en em zantit a rao kregi gant amproaden divea a c'hoare. Ewen, Angelina. Fi chansoneus? Startigen a chom. Goulout a imp. Gouzout a rom nekelez. A wala raner a chom evit mont betek fin. Ar maout
a yelo gant ar skipai a hat kavo a hanon da genta bremaik. Setu ma ganin, pa kajou goloioù lizer niverenet. Angelina ewen e ruedor ar e genta tu chantik. Unan a hanor a zeio da zibap ur pakat. Choaz mat. Ne jom nemet ur pakat, vero pesteren. Trugaré. Tra. Dao vo dior kavout amant e kreskir talin. En hiver a glot gant niveren ar golo lizer. Un draig ouspen am eus evidor, ma vo fazit gant or, e vo daou implij un eurier 13. Da la rede, ma vo fazit ur vech, daou vo dior trei an eurier 13 a gortos. Me ma vo fazit diou vech, daou vo gortos diou vech pellor, a gal. Neuze arabat faziare, vo dal vo kolet kal zigamzer gagnor. Laki dozeier, mar plij. Chance va dior tudou. Unan, daou, tri, berdei. Evit ar gourfen em eus priente de c'hoari klask an teinzor e kreskir talin. Pep skipail a ranko tremen dre pevar l'er distinvel evit ad kavout a hanon. E pepini o do da gavout un niver, a digeri ar golo lizer a zo gant an niverman, a ben kavout a l'er da eul. Hello, mister. Do you speak English? Yes, a little bit. Yes, we have to translate. Oh my god, it's quite difficult sentences. Mis jälgivad mööda käia, mõnel loomal on sarved. Rotermani quartal is Rotermani street over there. Okay. There is a sculpture of different animals. Okay. So you have to find these animals over there. I know where are they. They're straight ahead here. So you have to run 500-600 meters. Okay, thank you, bye. Varzu karter Roterman e rang mont ar mechet. Ur karter industriel bedat kempedet neveso gant preti ou a gal. Duze e kavin daouzig delwen loenet, a redevo deo kontaneo. Hello, sorry. Do you speak Estonian? A little Estonian? Yeah, you speak? Just a little. Oui. I would need to translate that. Yeah, reproduction. Okay. Yeah. And, okay. Do you know like during the reproduction, the mistakes were made. A lot of mistakes. Okay. Do you know this place by any chance? I think it's Telliskivi. Varzu Telliskivi e rang mont Angelina a gewen. Ur karter industriel deut dave a l'er sevena durel le na grafou. Rankout a reont ad kavout ar grafman a konta an niver a di forioù a zo etri skeudenn hag ar graf gwir. Do you know this graffiti? Yes. Yes? But see, it's on this side of the road. Okay, thank you. Thank you. That way and straight. Here? Okay, thank you. A gaven ar fin eo ewen hag Angelina a eru da genta dirav graf. Ah, da vet diba an niveren mad. Fazioù a zo begret. Ah, les vieux roues, neus ket neus esera pevar fazi. Neus ket a stereden an pem fazi. Ah, you on doit. C'hwer fazi. Parce que non, et tu es qu'en hiver et non neus, neus ket an now, gast ar past. Ok. Now? Non, Attends, gortus ok. aze. Vas-y, Unan da allez. tri pevar sera now. Aze oan. Ok, neus an ket eiz. Neus eus pevar a gazel oa tri non Une en down. Tri, pevar, pem, liu, Ouais. seiz, eiz. Avec des groupes, vas-y, j'ai Ace. Montgolfier. Montgolfier. Ace. Non, c'est Ace. Non, bizon now. Stereden. Tirez-les. Ok. Tu vas avoir un now. C'était facile. Putain, bewa eiz, bewa now, mais bon. Marteze oa mieux. Ad kontomp. Est-ce qu'elle arrive à voir une fois dans la Ouais, mais ad kontomp da tri, pewar. E keit memant ewen hag Angelina o rat kontant di forioù eo eru ar mechet e karter Roterman. These animals. Okay. I don't know if there are any more. Oh, maybe these ones also are. Okay. These Yes, ones? yeah, the. Okay. Ah, yes. Yeah. Okay. Thank you. Mario?
Ich kan daar gewoon again, dus ik kan het Hello, Olivier. Hela, ich kan het again selv, man. Maman. Dus de mes vies. Some animals have horns. Ouais. Pedazo. Non. Dao. Dus, je model is Dao zit en dan Dao zit. Het was comme quoi, c'est ijs en Dao zit. Dao zit nu? Allez, Jumda, Drey. Vas-y. Ah, Emma. Excuse me, please. Hello. We have to translate this sentences in English, please. No idea? No? Okay, thank you. Okay. Allez. Non, torni mon arme de Goulême. Allez, un peu de menthe. Hi. Do you speak Estonian? Yes. Yes, could you translate that for us, please? Nunna torni tower. Wind watching, you'll find your way. So Could you look for it on your phones, maybe, like if there's a tower called Nuna? Hello? Hello? Do you speak English? Do you speak English? Yes. We have to translate this sentence in English. You can find the wind at Viru Gate. The wind. Viru Gate. You have to go to the train. You can go here in the middle to the train station, and then you can go under the road to the tunnel. Okay, we can go under. Well, thank you. Nuna Torni. Across the road. Right there. Right there? Right there, across the road. Okay. Thank you. Bye-bye. Varzu Doriu Kreiskirku Stalin o deus davon. Ini Viru evit ar merc'hed, a ini Nuna evit ewen hag Angelina. O c'heuliañ an avel e kavin toent. Da lar elio e rankin sellet piz e pen pep tour a ben kavout niveren ar golo lizer o ton. You look the wind, you find your way. If you look the wind, you find the way. Okay. Okay, thank you. Een dragner met gant an avel. An ent, vez kavet pa vez sellet ouz an avel. Vel ar fen al girouet. Peor virwell e brezonek. Met bremañ merc'hed, poed e kavout an tour. Ja. Ok, non, mais restez ville. Déjà, on garde mes risques. Gorekedon, on a mon arrivée en or. Nous Daza, oui, ils ont vu en or. Hello. Sorry to interrupt. Are you from here? yeah. Do you know where is Nuna Torni? Which way it is? Just over here. If you go like right here, Okay. turn right. Turn left. Oh, left. Yeah, Yeah? left, and there should be like a big wall. And do you know when it was built? No idea. It is a medieval. It should be It's a written part on the the medieval. Medieval, okay, thank you very much. Go over and go left. Not Estonian? Yes, Estonian as well. What does it mean? There is this nunnery torn Yeah? tower. So if you follow its wind, you will find your way. In its wind? Yes. We follow its wind. E de pe sortu e... Ur diskoz a rad an amañ. Oman e ken Nuna Torni. Oman en. Ja, skrivet Nuna Torni. A diskoz a rad amañ. I go also this way. Yeah, there is this light. You cross this and go straight and first street.
Yes. Oh putain, chier. Chiwa evit ar merc'hed ez in faziet birwell. Meur a eni a zo tro dro d'an tour. Met neus nemet unan hag a zo var an tour. Pe marteze ez eus niver en trivet daus. Ba bezo 1000 c'hant na oa pevar ken ma skrivet. Oh putain, c'est chier, c'est vraiment bien problème. Sorry, do you speak English and Estonian? Could you tell us what that means, please? There is no, we don't know how many people were sent to this house because there was a security service. It was that's it? Yes. It was the house of the security service. Yes, and we don't know how many people were sent to this house. Okay. Do you know where it is? You can go just straight and then turn left first. Straight and left. First left, thank you. E kreiz ker Tallinn e kaver ur zavadur especial. Eni e oa bez taliet toulbach a KGB servij o kuz an unvaniez soviedel. Deiziad ar staliadur e an niver a gaso ewen hag Angelina Peller. It's not the same. Okay, do you know where was the secret services in Tallinn? I don't know. On Sest. Pagari Street. Pagari Street. Yeah, Pagari Street. And that's on Pagari Street. Pagari Street, where it is? Could you? Could you tell us where it is? Yeah, it's surely on Pagari. So it's this way, Oh, it's to the left. right and then left. Desiat. Nekeze. Ah putain. Enfin, les vélanquets là. Le mec qui s'est arrêté. Ah, mais les vélanquets dans les verrés, tout en les bêtes. Réviens. On va faire des lacs de Drey. Allez hop. You have to go there. There, and then you turn right. Thank you so much. Good luck. Estret kos a Tallinn e rank an diougen labourer ez man. Duze e kavin ar bez kosa bekizele evit ur vaouez. Bloavez e maro eo a zo da glask. Katarina Church. Okay. Aie. Azemas desiadou. Ça va durer un machin. Alors, 1000 pemkan. Non, musqué de 1000 pemkan. 1000 iskan, 1000 iskan. 1000 now on est kizé. KGB. National. Goleno me barzarnadi. And when was it a secret service place? 1940. In 1940? 1940 to 1991. To 1991. So Okay. what do we have? Wait, sorry. Paramen et bezes diublar. Varazé blanc. Agae, on peut chômer pas de marée var s'après Santez Katarine. Ounes.
Armen kosa zo begret eviti. Putain. Padal et wa répondre juste dit dans nos fruits quoi. Another weekend. This shop, yeah, it's participating the best big turnout in the final. Okay. It's this way? This way? Yeah, this way. Okay. Stalman eve febet iginet ar marzipan, un toaz fardet gant sucre, a l'amandez a mel, d'ave a impliget e barz gwastili pe madigou. Ar merc'het deus da gavout ar preti hol dansa, farda a reont meuzioù deus ar grenamzer. O prena ur pakkad e pepstal e vo kavet ganto va gerig diveza. Hag amoe war ar blasen, dirak tikirko Stalin emañ ur c'hortoz ar foueterien. Allez, Jum Dadri. It's if you go straight and left, there is Olda Hansa, which Okay. sells salmons and something like that. Okay. It's like medieval style. Yes. So. Yes. Okay, thank you. Allez, let's go. It's for us? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you very much. Foueterien. Thank you very much. Excuse me. What does it mean? Okay, so it's straight. Straight? Okay, thank you. Thank you. Matri. Kota, ah ouais, les Ja. Fenons ebet evidor, foueterien. Yes. Jésus van Bressol. Star de da jom a zezet a ben ar fin da c'hortoz. Petazonj dior. Ok, ça c'est. Ba dremon eus kolet da amzer ter gwech da eul, enfin kaji da eul, neve fin ketret e fen diveza. Ervedor, arigenta. Gochemenou, eder maout an yor. Evit unnek vet koulzat foueterien. Lagour brau. Matre. Ervedor da eil, chiwas. Ne kedet ar maout an yor. Met gochemenou emestra. De de brau. A ed ar zizun ie. Ja, mon ara. Déjà dur zo bet. Ja, ben tra. Plijus me stra. Ja. Setu mignonnet e chuede gant unnek vet koulzat foueterien brouioù balt. Pe ken striverien a feson a dreistordin a lor bet. Angelina, Ewen et ar maout gant yor. Fromo zo bet, laouen an bet, vraiment. Laouen an puis le tifern premargat. Ah ouais quoi, berdei. Vero, steren. Ervidor da eil, gourchemenou dior. Ne kebedez a tau. Pet ave fe o anvoren gwella diorc'hui. An devez gwella ve fait l'herbe où on peut à Regenta, Widerbech. À Varler, et chomon fier mestra da veza échu à ergourfen, mais enfin morcé mi chez songet, mi chez hygiène de monde betegae. La went kenan. Hag an eus kemou gant ar skipalioal. Désolé. On a dit. Zeba, puis juste Trug a revraz, tudou, a ken a vo ar rentatro. A ben ar fin eo c'hwer poennet riugen a zo bet gounezet gant Ewen hag Angelina. Ar pez a dalvez €50 evit tifern tremargat. 6 poen a tregont a zo et gant steren a vero. Ar pez a dalvez €300 a triugen evit 100 pour un toit.
Mazor c'houié prez da gemer perz en abadenn, astit buan da gaso CV da foueterien at gmail.com.